Kichuruja Collasuyo Marcasanaja Amta Sirekiwa Día del Periodista y Atirinacana Urupa Ucamakipalaja Altupata Malganja Comité Cívico del Departamento de la Paz Uxanguirinacaja Reconocimiento Uyenchawinacampiwa Periodistas Marcachirinakaru Chamanchahuayapjaraki. Justicia Camachi Abnacarinakaja Maip Pareguiwa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Uxanguirinacaru Mapita Descongelamiento Gayuca Pocauinacampi Chicrinchas y Pañapa Regalías de Incawasi Irnacau y Toquina Ucamatajan Waltauinacajan Campi Ut Jañapataki. Ministro de Educación Pequinjereja Amtarekiwa Sucre marcarja calendario escolar toquenja huasitata irnakauneka ut yajan waltauneka ut jatapatu kamalaki takawi toquena jepaktauneka unyanchea tapata. Argelia ancaja marcanquina caja amtaptispaya irnakauneka askinja makunkencheña gas boliviano collasuyo marcasana askinakauneka palo asesino a ministro de hidrocarburos Pequinjereja unyancheraki. Altupata marcanja exalcalde Edgar Patana marcachireja ni erequivo detención domiciliaria Ucampi Chicanyasi Ucamakipalja alcaldesa Chapetón Pequinchireja ma erequivo Camachindegarja Pocauna Casarea Siñapa. Acurunacana Catunta Parequivo juez anticorrupción Camachi Apnacariro consorcio de abogados Toquinejan Waltauna Campi Chicanyasi Tapata. Cochabamba marcanquiri regaja ni erequivo que te juegos sudamericanos Haich Anatawi Apayataki Ucamatas Kinija Manatawi Toquina Wokichau y la Campi Chicanyasi Incahuasi toquina jan waltawina caut jatapat jachukisaka marcanquina cajaniu ya usapkiti gobierno xanguina cana amtawina capalu camakipalaja amta pareki ucampe ongta sewina campi maquipaña maestro catja gobierno xanguina cajma hipja o mapita a los kipawina caut yasniapa.